ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Bungut ki samla khasi kila syabam syatit hakan hun jo ki barjala ki bedan kumalai phongut ai kane ke jingjiak la jia hakiting road Shillong napdeng bi syabam syatit sangut ki don po civil hospital Shillong kane ki jingjiak la jia hak step juga khandai tarik uluber hakapor khadwai siteng ai hadu mentah empat ya lom ya jingtip ko babnia ndrai kini ki samla ki thu baka daw ka dai na ki jingjia kabla jia hakamit phra tarik uluber arjar arpsau hak bakla dan ngajing tera skuti para khasi bakat baki dangi keren penbet ya kata jingjia ki barjala hakiting road kilami ban perngem bersit ki bakim de banwan hala hak snau joki hak step ko babut pat kini samla khasi lalit ban ya keren penbet biang ya jingjia bajia man miet ndai ko malai phongut ki barjala kilami bar kilara de ki dieng ki sit bar ki wei pat ki ter pen masau ban bom na phang ki Nang wan natin nagkitinglo na ko. Teka uwi, skuti ko, wan na jorong lang. Di ito ko nga batang skuti. Then, nga pa kali nga kalatan. Ko, buwa, kung natin niya kali buwa. Kasi sulok stay ka kahe, at stay ka kahe, pinanya, one tour bit siyang nila. Then, tarong arang karoon, bijajay mo, para mangila mo. Bijajay lang mo, iya, mau beniat tali mo, huway mo, para kasi, ay, compromise para manima. Bila mulinya hi, entah iwan tu dikar. Boleh. Tengah mas tak boleh tengah masyarakat ini lagi. Kon kan he. Abang ini kompromi para kasih pada iman balani. Nah, iman try, mencetak joni. Kata tengah masuk tak aman siap. Long ngalak habis fight lah. Bila rakti tengah protek long tu. Tadi kimi map kan, melalui pet untuk hasil. Tas ni long menyatakan kan, beli mau tak ini, bah kadang jongah berjumpa kamdeh ini ero, beli cuman rak kereta, itu dia sedang pengirim hasil protek yang jong punya hasil ini. Kopi ni raju ni, kabek sedih. Kabek sedih ngau korlok sini pasal langsung kawan polis punya itu tu ya tas timah ya jadi layan itu itu kau yang keren tu tengah kami ngau tentang korlok sini lah hata kapal ini baik ini sudah ni ini jeng bakalangin dia buat tukar buat tak kena kasih kata seperti nah nanggon ketika rumah pat mi hari sedang tuan saat itu tak katahi atu kepuar pat bawa saat khatra je buru mi tengah orang mi lang nak ken ibal ayah pun oh bajia menen mentah tengah menton dah bajia mentah tengah menton kumno kan bajia mentah tengah menton mentah pat tu driver pat mi tengah tong kan driver mentah deh kuah bau meni ya keren yu beli bejong keti oh beli bejong keti ke layalang hanya perlu layalang lay dengan buat nadian tu belang lalai khmat ni nang buat nadian lay buat nama dalai apa khmat dalai kini kia layaran ting nak ngitip ngapa sui itu kita har sui rot ban di napo dengan ni tu hal para rot masuk orang kita gin hangtang lay mi bubuk lay layawan para asyik itu asyik bom kira dicari rot rot tang prank reality jinjane tolong kamar bagi itu hari benang itu tolong di kamar idan ini perlu jemi jadi kejahi benar benar ni menen pat iwan kita har di tip dia karena yuri ki orang apa waju yang ini nomor bagi iwan nanti narum tegelong bagi tingku para kadau kolong bagi tingku itai banyak suki di banyak kasih ini perlu dengar ini kasih dia tingku dia kerenti para long ya bakal ada mau dia kerenti
kita khar ke basa tu kita nurut di siong ba yang awat juhla ne snong jingi hadu kataro ki kam try ya ka ki kam try ki ong ba ka de ke cakap kan sia awat juhla ne snong ga jingi nama kane ka de ke cakap ga jingi jual hula ki ya keren ini tegi beri di show ini jadi show ini perlu ke jingi kita dia menen kia mi arpo tam kita kira khar ini show ini perlu jingi temene pat pangili ya keren iki ya keren kita kan ki ya keren ki sai di wat ki sai di kita ki ba ki sai di narot airu idan ni ki benan tru ni labu sti kan tai mut ya pila sa bom na clear oh yang apa bom do narot bisa nandian tengah nang ya nandian ta man ya keren mau antik ki sumi ni airu ki si bom be tru matlam amstu